svim akterima koji su stvarali ovaj film, a mogu da kažem nekoliko lijepih riječi. Prvo, ovo što smo čuli što je rekao gospodin Davidović, što je rekla gospođa Brkić, zapravo je činjenica da se film ne može graditi ukoliko nema zajedničke sinergije svih i mnogih drugih učesnika, osim njih dvoje i osim Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske. Ministar Kasipović je prepoznao značaj filmske industrije, a posebno je bio sretan što se radi o mladim ljudima koji su krenuli u stvaranje kinematografije Republike Srpske. Zahvaljujući, ajde da kažem, i resoru kulture i Ministarstvu prosvete i kulture i Vlade Republike Srpske pokrenuli smo čitavu inicijativu, pa smo donijeli zakon o kinematografiji, pa i uzradi 5 pravilnika, što je ogroman doprinos kinematografije Republike Srpske. Iza toga slijedi dalji put, a to je stvaranje filmskog centra ili centra za razvoj kinematografije koji se očekuje tokom ove godine. Ja se nadam u prvoj polovini godine da ćemo imati i centar za razvoj kinematografije. Taj centar je bitan upravo zbog toga što će iz njega poteći ideje svih ovih mladih ljudi koji su energični. Sam je gospodin Zoran rekao da jednostavno ta energija koja postoji ne može ničim da se plati. Činjenica je da filmove koje su oni stvorili, a to su 2 filma do sada bila ispred Republike Srpske, su značajni projekti za Republiku Srpsku i urađeni su sa jako malo novca. U budućnosti se nadam da će biti više novaca za stvaranje filmova, da će biti više producenata, više režisera i dosta drugih koprodukcija. Ne zaboravimo da se filmovi više ne stvaraju bez koprodukcija na više nivoa, od Euroimaža, evo putem televizije, putem grada Banja Luke, putem drugih sponzora i donatora. Naravno, Ministarstvo prosvete i kulture će ostati nezaobilazan faktor u čitavom sistemu filmske industrije, koja se može smatrati kulturnom industrijom, koja je komercijalna i koja će dati svoj puni financijski doprinos Republici Srpskoj. Eto toliko, ja se nadam da ćemo večeras uživati u filmu. Hvala.